Mesela da хорошо hatva yaş diye bari tamam yolu da to. Yolu mu tıbay dediğin sırada haluluş bu. Tiş yolu, kel yolu, perlingi. Ni kvatiyi, musmani yurtiyi, hayy. İşte villa abrazda hayvan yurtiyi gurje haşkaçıldı, noşkada kaçıldı. Fi doğru dolucu galayı yolu yurtiyi. Tağın gurjağı şey yurtiyi gurjağı. Sergi hayat yer. Ve kızda adakıltı çıkıp sorucu yolu işte dantılış. Tağın Çukurca bak yolu şivili yani bu gurji bak yolu haberdak bak. Ay hatvar duşlu haber duşluçum. Ya tabiri bayır. Gurji bak tabiri mi tarda balos. O adamı ya yolu mok. Ya harbi kıyar yolu uçu harbi. Ya yolu mok bak gurji mok. Tanıl doktor ya işte. Has biz. Eğer hukuk o kadar kabul en vaka bir de hukukçu da yolu mok. Yolu moksa fol dışın. O adamı tımak. У нас есть территориальные проблемы с Грузией, мы все помним, хотя в последнее время не поднимали этот вопрос, о Гелоте, о ущелье Тиохарахи, который в 20-х годах в бытность Ингушской автономной области вопрос поднимался, и грузины согласились с тем, что ингуши правы, но просто последующие события не позволили решить этот вопрос.